Penyutrap National Youth Front HNYF Southeast Sora Circle haka arpoi trik ukala lengkot arja punriu kala lek banyak kendu yaki bor penyait ke District Child Protection Office haka bayar day buat kibabun kijing ki baki nong tray ke bor Sings Im Children's Home kepadon ham mouse mai ke bala penyait da ke balang Presbyterian ki hab ban mat. Habakran sikilat pathai kubor na kaliang ubak banjop lang kongwer unong ay ketien ke HNYF ulaong. Bagi nong tray ketiga jakari konswet kihaban mat ya kibabun kijing kamtam ke jingbom yo jongki ya ketulop. Hakabar na kaliang kibor penyait ke District Child Protection Office kila penpau bagi ladap ban pa ya ke kerteng jong ketika Children's Home syaka ministry ban yo ya ke jing itu henry na kaliang ke ministry kam la su ban priang ya ka namar kedai ke bala registrar hadian usdam arjar khatar. Nakaliang ubak banjop ulong banakaliang keseng ke kentu ya ke sarkar jela bakan pai kmat lem syakate ke jakari konswet namar bakal ai ke jing syakri mental labun snam. Wanjungi hapne po child protection ha kabayat hebat ketika Phoenix kabanan po maus mai. Jakari konswet hang ti ka bang yok pani kendu yang di Madam ML Warjri. Tiana kaliang jong i bangila nakaliang juga keseng ikwa ba ngin kentu mo akabayadai nakanika District Child Protection akabayadai bakata ka jakir konsuat ati apo maus mai ya kabang layo ya kejing ya keren ba ini ML Warjri i badai pe di kmi hang ni ba lembaga nika District Child Protection kajing kejubab na i kalong ba ya kani kila dep pa siapo kila recommend akabayadai bakati ka jakari konsuat apo maus mai bat kila pa siapo ka ministry tena kalian ke ministry ka juba kolong ba ki kemsimla syu ban pediang yakini ki NGO kiba dipai di kami yakini ki orphanage ka mukti ke badan maus mai namar ki kini ki di pala register house name hajar adrep kini ki di bat mai temut ke bab ke ban ke ministry ki pediang ka di bitang ya usnam hajar ka asyrul tena kalian jong ir ila ai ka juba ba keladon ke jing keren baka state government hakapa dulu ban yo kalak kelki ban yarap yakini ki pratri kimat tiba nakaliang jong kecil da jakari konsulat apa mau semua kila bu hang ni yakin pratri ki mat de ka bakongsan ka ba ngir miskwa ban kentu ya ka sarkar bahkan Thailand hikmat hakabayadai begini ki jakari konsulat ke badan hang ti apa mau semua nakabenta ka jingkwa ka jongki kalada kini ki pratli kimat ki bala kada hang ni lada ki kim urlong mereka bakongsan ka baki kwa ka baba hakabayadai ka salary jong ki staff kata ka bangila ya keren ba impostor bare hang ti hapor bakaseng kali ban ya kendu ban balik jengok yaki konsuat hang ti tena kaliang jungi kaseng ni ban kentu ya ka sarkar ba kasngau ba kumyakini ki jaka ki ba kini ki henru balang kila long kila kersyan la sibun telikisnam la along kumpa sipau telikisnam kila kersyan kat kumka jing aji dipte tingis ngau baka sarkar gade ban pe kmat bat nakaliang kasem ngesalek ban ya kendu ya advisor badai pe ya kenika social welfare ba poleng do bat nangta ondang layo ya kajing pensyai na i nakaliang kasem nisabu ka appointment direct ya UCM ubadai konrad sangma ubadai pe dikmi ya kenika child protection ya kenika social welfare akabayadai bat kati kamos mai ke badan hakacaka jungi yang tiap kimat hang ti kalau kebaningkong ke bagi keren sapang ka maintenance ke bayadai bat ki kajing bam ki kajing bam ki kena nata ki dawai nata ki jan ki nep moh ka baar ka dei ke bagi patai kum ya ki jing thia ya kini ki mattress ya kini ki sangkli ki blanket kumta teter kini ki dei ki baki ai ka jing ken ka ba mala usnem moh nata na mata ka water ka ka light kini ki balok perman dan nata na mata ki staff ka salary staff nama takang ni rupila mitin bin nama taka she snap dia nama taka transportation nakabenta kini ki kot kisla kumka ki library nata hak bayade baka sport bat ka bakadu kade hak bayade ban okay ki bay ya ki operator ini bay kini operator ki include internet connection kat kum kajing batai na ini ipo nane na po yukila register akan ika district level
ke district level temut nak kalian kan ke district level kalau recommend bat kala pak ru siapa ministry di nak kalian ke ministry kata ke jubah kumbang la omene apakah claim sem lak deng syu yakin ke bela register mai de ki pedang teng tu bela register hau ar hajar kat ar sharum kajingwan yuk kejat jungi hang tia po larsing hang tia po bossing mo ka offering hang tia kepada hapo ka mouse mai kajingwan jungi kalong ba ngiladon kajing yakren akipor ki mensua ki bang ngilale na usnem mala usnem hi ngilajudan kata kajing kajing donation kajungi kajing yarap tambo kalau kani kebenta kebamen kani ngilale rubat ngila kwa hiban pensyai kani kebenta to na kaleng jungi ngisngoba ngikwa banwan hang ni ban pensyai kambenia ban yakendu yakini ke district level ki badi pe yakini ki child protection ba banginila bun kijing yakren ki bangi kren hati ba kijing dunahi ki babun kijing don kam ki kena le ki babun tambah long kadehi ke sarkar ke ba jungi ke ba menta ke ban pe ban mi ban phailam laki khmat ban ai takila jingirap na ke benta jong kini ki makan ki kunsuat ki kunsuat ka kat kum ka jingi jingken jungi yang ti ki don kumba ar pusan ar penrungut tak bekidang don syu hiru ki ban sawan ya katahi ki Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya